Ane 10 barabatirari na wirekiro nyuma ya kuritwirwo ni murioyo wita grade 10 na indibe gintu gya kwirirwa nyuma ya jamii yetu SACCO kumira na obarira bisire kwendekana ibo kenda wita senior secondary anaba ibarombi kongela kathari kithomo nekio ibo kenda wita na mbere na kwamukira wati mbaru no tethio kumakisa kweni class Chabare gatumenyethio kwira SACCO nitite bwega sana kunjukiria kana ntirae na inya na thina nkulukirite nyingi ndera mwana kayoyo kantau kakwa kathome bwaya na kaita thukuru kakikira kinya murungu na kekemea mwarimu no kathome bwaya bunga iya kaitithie giku igikeno na nkatho kumakiria aciari barari bagukua moyo na kwaga gwirigiro nyuma ya ana abao kana bara bakaraga nabo kwithirwo bakurukite ngirindi ya kenda no ende batirona mbeca cia kubaira ngirindi 10 na ende nayo jamii yetu SACCO yaumira u na kubatetheria ana 10 inabana bonthe nikenda babunga na ngirindi 10 cukuru mwanya to sponsor ana 10 across Meru County nikenda bomba kuendelea na mathomo yao in senior school nonto jamii yetu SACCO ituonere kwina gap riramba other institutions ba sponsor ana baraba wita cukuru ira cia boarding tona kwina gap kwi mwana orote kumba kinya na araura na mwana ote ka kwende ariti na ndi school sirio to fill that gap na kuthomethia na bau ana baba bara kuthomete na bakuruka bairi kuntu kura patingi bikumbuko bakima kuthi mantu ja manene lakini murungu abombanira bathoma na bakuruka tu nabona arua amemba betu iboya muno nontu bawitikiria buni cia faida enu nikenda na baba ketha bena uturo bubwea ogo bagitomanto makire anto bagwendi boyega muno nkoroki bathina mbena kuraithĩria igita riri ana baingi batathongirite grade 10 tuko ya interview twari na ana 60 lakini turombere kuoya ane 10 na banaki te kwithirwa 60 witari no batu nikatutiumba kuoya bonde tukomba kuoya bonde twibathomethia bonde kira tukuromba ki batu paratu pameru ni ati ana baba ngimo baba na mobatu na kinya ora tuguthia jamii yetu SACCO ugori na uri no rungamena mwana oroko na enturene we no batu no kamutethi na kamuntu gitumiruju na bwana iteni bochiumie nikenda bukomba kwithirwa bumika an impact in your generation to come nionto natwe trenda withirwa bari antu babea the sponsoring jamii yetu SACCO 2022 data C+ na tainda grade 2025 ko basohiria nkatho nontu bwa ujukia ban sponsor na bonke kwira babangi ba sponsivo pete basiumia Kumege Benoth Betan Class Chabare.